Ke utlwa monyanyetsi monana wa hore dibuka tse bulehileng tsa mapotwana di a tswa se qala le re ile moo kgoding yona ena ke a kgola ho isa bo di-20 ka 27 tjhe ntse ba nyenyeletsa ke re nna ntse ke le ka hara bona ba ntse ba nyenyeletsa ditaba tseno tsa bona ke batla ho bona hore na di tla ema jwang dibuka tseno ho kgephuwa hona o ntso ho kgephuwa na ho ba nne na hobane ke nahana ke tsela e ba tlo ikala ka ona hono tele ke ratla ba hlomphe ba ka ke a leboha le ha o le jwalo se ka ba ke a le kgebe ke a re le ferekanya ka tsena tsa mapotwana re ntse re tlameha ho buang ka yona le yona hobane ke yona e re tlamehang ho e tshwatla ho feta diphati tsohle kaofela re tlameha ho tshwatla potwana hore e sale ka moetapele a eteletseng pele ka ha ke moetapele a jwalo a sale a eteletse lelapa la hae fela pele e ntse e le moetapele hobane ke yona taba ya bohlokwa nna ke bone ka e jwalo taba eno jwale ke a tshepa hore ka mona ka M23 beng baka dikurupung tse ding ha ke phutholohe ha ke bue empa ka mona ke fuwe tiisetso ya hore bana ba ka mona ba ke ma M23 hantle ha se bo mmotwana ma M23 mmotwana ehlile ke ma M23 hantle mo re ikuntang re buang taba tsa rona tse thata ka mona jwale ke ne ke re ba lombe ba ka ja tabeng tsana tsa ka tsana tsa go le tlameha ho qoswa beng ba ka nna ma agente ya ka ke Mme Mamofana ke yena a hlagile agente ya ka a di silva lo tla di ahlola go utlwa hore na ho thweng ke a leboha hle ke thabile beng ba ka nete le ha motho nka taba tse ngata fela jena di o sompa o di nka ka taba thabo ya hore motho o bua mo kgonang ho phuthuloha grupung eo ka kgonang ho phuthuloha ho yona grupu tsena tse ding tse le tsa polasi di ngata fela ha di na le kunutu beng ba ka please ha di na le kunutu ka nnete we